Sljedeća komanda će biti u kordon. Na tu komandu razmak metati pomenu. Ko nije bio tu? Vozilo. Gordon! Gordon, gdje je Gordon? Ajde. Ovo je sve. Ovako. Hitrije. Uvijek da ću imat palicu. To. Da vam ne lamaču ove ovce. Nije uvrsto se desno. Mjesta kako se izlazi iz vozila, tako se ulazi. Brzo! Pokušajte naučiti da i brzo uđete u vozilo. Intervencija radi se ljudskom životu. Vi se vučete ko pičkice. Skidaj se sa balkona! Mjašiću! Gordon! Dobrze, Gordon, samo bez ruku raširi. Još raširi samo. Raširi na travu! O, ljestvice! Brže! Preknući vozaču, brže! A sa lijevom dopataš samo. Lijeva noga napred. Odeljenje. Palica je dole u nogu. U ovim informacijama palica vam uvijek nije isti. Ili je držite uvijek. Ali onda je drži prema dole, nema drže polako, nije ovdje. Odeljenje, uveri ge! Znači, hvatamo se. Lijeva noga napred. I pokušajte da vam te palice budu otprilike u jednoj visini. Ajde, Masa! Prvo nogom. Samo pazite, skinite naočale. Ovako. Ovo kamera još ne može snimiti kao pravo oko. Polako. Gordon, trening. Drži ravnanje po zapovjedniku Stipanoviću. Pogled pravo. Samo produži kretanje. Gordon, stoj! Lijeva noga napred. A trebalo je već postati automatski. To nije lagano pognut napred. Ali ovo... Nije u bazi. Otiđite i to o tome obavijeste gospodina Podvinskog. Kao znate kako? Kapa na glavu. Parkiraj vozilo. Odmah. Možete zapaliti. Tu se spustite lijepo na vrpu. Parkiranje. Dobro, ti dajem Hvala. Ovo je salaš. Ajmo se, Marice, dajte nam neke ove... Može ove tamo iz Vesve. Naš Tiškić, ali Letić. Treba nam laština biti... Točno. Treba bi jedno. Još 12 konja. Raki se bolje zna. Nema problema, dogovorimo se. 100 ljudi, raki smo 100 ljudi tučnjaci i nađemo se na Ponikonu. Prvo poluvreme, vi Masa, mi Kordon. Drugo poluvreme, vi Kordon, a mi Masa. A ja navodenim topu. A u trećoj trećini slobodna tučnjava. Ko ostane zadnji na nogama, taj batalj ne bolje. Samo navođi maljutke.
Ja ću na broju. Možda bi trebalo odvojiti zadnju da ostaviti iza nas. Dva zadnje. Da, onaj Evo, ko prođe da ga ovaj razbije. Gogu ćemo staviti od zaga. I Jedvina. Kordon i iza dvojica. Ako slučajno neko nagrane komuta, da bi priđe. Kad bi mi imali zaista formaciju i obuku, zna se kako izgleda. To je ono na šta Slina već. Postoji kordon iza. Oni normalno imaju pancirke, MPČ šljemove s vizirima, štitove, palice. Iza je drugi kordon. Druga linija koja automatski slijedi prvu. Iza druge linije nalazi se lijevo ekipa za izvlačenje i privođenje ili uhićivanje. Desno kemičari, puške, pištolji i psi. Ili ima čak i treće odjeljenje, baš sa psima. I onda ima onaj fotograf koji snima prekršioci gužvu da se izračunati. I vodili topoli. Naravno, ako postoje vozila, onda su usred formacije. Kordon je razbijen na dva dijela. Unutra su dva borbena oklopna vozila s onim žicama, roveri sa žicama. I zna se kad se krene na masu, rover ide na poskoke ili mogu ići lagano naprijed imaju mreže jer on nema šanse protiv rovera. Kad krene, cukne naprijed, to je onaj moment za svršivanje. Psihički čovjek lecne nazad, ali ako je to masa, on se više nema kam lesi. Onda roveri idu paralelno sa kordonom, to je kordon paralelno sa roverima i vrši se potiskivanje. Čim